manjung bagai जों दिनै खायसे कक्टन जों सागलायनाय जोंनि DSMनि बागै जों आबादनि बागै जोंनाव भाइ मानसिया सेन्ट्रेल जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि सार जन देब्रमा ओमफ्राय ते भाइस प्रेसिडेन्ट भाइ सपके जोंनि सार विकास देब्रमा ओमफ्राय आङो सगरि सिं भाइ सपके प्रेसिडेन्ट जोंनि बुखौ आगर जोंनिखौ korban debruma kai jiliaro kai general secretary chief organization secretary aba hekena sentine tsf ni pesa pokma sung nai jora ruana sini vice president john debruma ambai joto media friends rokno sentine press conference mani kabano sentanayo northeast students organization nesoni ngai executive council meeting asuka ghotiwo Azawat TSF kaisa component organization TSF Nesoni ama haikena sung je executive council meeting go resolution na hazak to mani abongkha 18 tarik haini 18 tarik August ni adino pura northeast state ganangai 7ta rajyo no sit in protest nai sit in strike abongkha illegal immigrant no te nai ama ken dis nazak to sini tika Tripura sung TSF ningai circuit house sung 11 sini jengnai 3 gonta ni bagi sit in protest sit in strike tai sung kutumnai 10:30 ni sini gathering nai amai keno tamni baika sung saimano no joton saimano illegal immigrant issues amo katal issue ya amo jefru Barat sari ni man ya poro ya bolo Tripura haste Barat union join mani pore no illegal migrant issue sino to ai suroti no sing discussion onek khlai kya ama kena tabuk sing 18 tarigo joto northeast state joto state ni capital no strike nai sing saimano onek Andron Clay tong layu, sing Clay tong, thane ba sing chief secretary no chithi rika, 24 tarik 6, 25 sing approve rika, step na hana bagi. Sing sabi directives jeta Ministry of Home Affairs ni hoite, jeta directives company detect deport Khainai ni bagi je illegally fight of hane rokno. Kintu sing lukha proper babe implementation khlai jage apno samongo thepa jage sin state of ta bibino oino state of baksa jaga kintu sungnugo asamo emonka karani chief minister samong khlai tongo kin oino jaga sungnu kya ama keno sung joto decision namani porebo sung joto jeta 7 state tomani northeast to sung ama keno pressure nai ama keno sanai je step na hari जे Ministry of Home Affairs ni toma hekena orni hote detect Khainai bong deport Khainai abon tino sini andolon nai 18 tariko hani bai sing koi kobong nai joto taku buku rono Tripura haste ni no Khainai circuit house sara 10 ta niksing kutum lainai sing circuit house protest lainai sit in protest aboni logi sing memorandum box ya phajang nai chief minister no amai ka sing sini program schedule khajakan sudo ara simida kaisa ama hai je anu khajana tai kubuni thairago khajana na awa hai na adini bagin ga ke sudo circuit house sing khajanai sing capital jada capital Agartala khajan sing khainai tamni bagin ke sini na harmung kha o issue no address khainani si hanbai capital state of khagake amo borobar address khajago tai sing chief minister no sini sin memang dia pernah abon bagi agulian sun khlainai ka jaga no unlimited da tongdonai na gonta je khaja da tong time sing 3 gonta ni bagi 3 gonta 11 ni simi ekta jora sin azarwa sit in process protest khlainai sit in strike 3 gonta bising khai pani tai abon bare ta khaile na ke je 3 gonta khaken na aba haiti success ho na ne khaka tabuk abono nadi sung sini je andron klaimani tambai ke sung je issue no address klainani
aboni implement khlainan bai sung bongno samani aro success yani abon bai success to obviously nai sanga dong khlai dong karon aboni implement khlaina to government sung as a pressure group sung pressure reman abon nai kini khlane sorgan ni jago sung ma kino sung choya huise khlai khana nam sung success dangno success ngi amon hari sung taya kino je khlaina namani khlai dai dongmani oti prahani busangi nai sung khlai dai dongmani amo sung ma khlai nai jadi saya adina khabe khabe kobni din do aba hai uno andolan khainani aba hai movement do to mansung besang movement ni sini to sung movement to salsaya sung jesu success ngi asalo sung khlai nai movement nai ni sung illegal immigrant issues omo katalia amo TSM 1968 ni simno jebu samsa jago afro chula movement no tui fight dong अब का TSF सिंह ना दिनों खाई जाना ना कोई पार्टी रो बा जो ना तिपरा में था IMPT अब है रक्त तो तमने ना सुधु TSF सिंह दा खाई जाना अब है TSF उनका ऐसा जस आमों तो तिपरा सा इन्हें हिसाब है तिपरा सा हिसाब है तुम्हारा CPM खाई तो नहीं तुम्हारा कांग्रेस खाई तो नहीं तुम्हारा BJP खाई तो नहीं तुम्हारा IDF खाई नहीं तुम्हारा तिपरा माता खाई नहीं बोरो जॉइन खाई पे मानो TSM का वो ऑर्गेनाइज करायो आसल सी नेशनली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सिंह TSM और अपनो ऑर्गेनाइज करायो और जगह जो तो नौ फाइमान सिंह केम नौ सुनकरी खातरू भी फाइमान जो तो तिपरा से फाइनल में सुनते फाइनल अब है इ फाइमान फाइनेंस नाम सरी सीनियर दिनों बंगला या वो नो स्ट्रिक्ट बाबे इम्प्लीमेंट कराने नहीं যেটা ডাইরেক্টলি যেটা মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি আর ফাইমানতি নাই তাই ইন্দো বাংলা বর্ডারনো সিল খাইনানি বাগै जों साम गोबां जागा बर्डार सिल खाइ जायगा ताइबो जों चिन डिमान्ड दंनाय जे बर्डारनो स्ट्रेंथेन खाइनानि ताइ कन्ट्रोल खाइनानि मनिटर खाइनानि गाहाम का नायनानि बागै ताइबो दंनाय सिनि दङ डिमान्ड कोअर्डिनेट विथ नेबरिंग स्टेट ताबो तांनि कोअर्डिनेट खाइनां नेबरिंग स्टेट बायगाके जों साम जेफोर आसामाव आरनि बांलादेशी इलिगेल रंनो रिख्लागे बराबर थानाय तिफोरखौनो हापायमान मिजोरामाव थांमान अरुणाचलाव थांमान जुदि अरुणाचलनि रिख्लाय जायगा बराबर फायमान तिफोरा फायमान आसामाव फायमान आबन बागैनो ओ जे कोअर्डिनेट खालायनाय नेबरिंग स्टेट बाय कोअर्डिनेट खालायनाय आबनो सामु खालायनायनि जेखाते बर अन्य जायगा कुन जायगा सेटल खालायनाया जा आबसिन डिमान्ड दंनाय तामनि बागै गाके जों सायमानो गोमा आमाखिनि जे बर रिलकेट डक्टन थाङो अन जागार टनि जाक थाङो आम मनिटर खायनो नां आमाखिनो दाबो रिलेवेंट एजेंसिस रे कक सानो बर कक सायनो आबन सिन डिमान्ड दंनाय जेबा रिलेवेंट एजेंसिस रो बाय कोअर्डिनेट खालायनाय नेबरिंग स्टेटनि गभर्नमेन्ट कक कोअर्डिनेट खालायनाय आमाखिनो आज जे नेबरिंग स्टेट कोअर्डिनेट खालायनाय आबनो इमप्लिमेंट खालायनाय ताइ इके जों आमरं कासिनि डिमान्ड आबनो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय चिफ मिनिस्टारनि थारि 18 तारिखआव